Makasalalay aking kildap ang pongkule dareng sulu ing santing ning Giant Lantern Festival. King diskarte dareng rotor naman makabasi ing santing ning terak at pialong dareng sulong sasabe king tigtig. Bangkanitang akwa ing sala kule ampong ritmo kailangan ing libo-libong bombilya, libo-libong metro ning kabling kuryente, masanting a korte ning metal frame ampo panggamit. Katumbas na naman niti ing maragula gastos lakwas ngeni migtas pa mo ing presyo ning materialis. Pelalo ding taong gagawa kailangan muna man kanong itas ing labor bang bisad-sad laking obra. Anyaking bilaba sa GLF Executive Committee meeting, anyang 13 ning Oktubre, metong ya ing sentimentong iti kareng mi buklat tapi sasabyan. Ing reklamo na po rin katamo lantern makers, itang pamagtas na po ning presyo ni pamanyaliwan, lalo na po rin kay electrical supplies, itas kita po dimdam tamo, itas na po mga 25%. Po. Makanyal mo naman po yung kay katamong cost of labor, kung sweldo na rin mag-obra, huling skilled workers na po rin, at yun po naman pong makaambang increase in minimum wage. King milaba sa banwa 300,000 ya ing binyen ng subsidy ning lokal kapanibala ning San Fernando kareng participating barangays. Pakisabi da kano ding lantern makers na dagdag ya pa sanang dinala na libo ngening banwa. So mitas po yung kanilang gastusan, pakisabi ra na gawan niya pong 400,000 yung kanilang subsidy. Kung waring existing dati-dati. Yung dating subsidy rise 300,000. Ikit na kano ning GLF 2023 Executive Committee ing merito ning dadaing dareng lantern makers. Inya tambing yang ginawang resolusyon nung makanano ya aresolban ing pisasabyan. Lalam na niti, mumunikala na magdagdag yang 50,000 king subsidiya ing LGU kabang ing mitataga na 50,000 malyari ang piyambagan ding pribadong sektor ampo ning GLF Foundation. Yung resolution po, in-acknowledge na po ng Executive Committee ng GLF na mangailangan niya talagang dagdagan itang subsidy. As it is, inaproban din po itang 100,000. So, po-propose na po ng Execom na gawan niyang 400,000. Pero kitang metong kabanda, kita pong karagdagan ng 100,000 at ila pong propose na kita pong cash 50,000 niya pa mo, itang another 50,000 lumawela pong sumuporta karing parol. Samantala, aparte king mismong aldoning ligligang parol, pagsadya na mo rin kanuning GLF 2023 Executive Committee ing Inter-Village Christmas Decoration Contest. Agpang kang husulito manguna yung pamuntok ni Mesabing Contest Committee, antiyang bayanihan iti. Nung no karnantila mong maligagaring Fernandino, king pamanyatang ning ligligang parol. Talagang akit mo pasantingan di at alwa mo itang pasantingan king karelang display. Nung ali itang pakit darin nung makanano la dening king subdivision na ipakit dan nung makanano la misasan metong tambayan niya na ausan mo, akit mo ka rin na sabi dapin ding may nakit or may ka saksi before, napakasaya, no? Para siyang piyesta. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabaleng.